La Tala Fou se whapoponga o Tala mai Ausetalia Radio Samoa. O no ilalo nei ala vai ngā leo se tamatiti se furu whātau sanga i le mahai o se whaalawelawe tūla i mai le University of Sydney, the University of Sydney. Lipte mai le 9 News e tele ta avale leo ma le sosoani whaapavave na lo lofi ane le whaalawelawe le tele tito le iwa i le tau na le la. Fa mai e lua sulua tau sanga o se li ua ave atu le whanamai i se tūranga tingaina au whailo mai leo le ripoti lava lea na o lātou pua ina mai le spulu whātau sanga lea lata i le whanamai ma o lo wha ngā soro nei su enga. O whailo fo i leo e tala tunuina i le māsani i la ua ia a i leo iai fo i se lamatianga i le community o le nei mata upu. O le no whanga le University Camperdown le o lo whai ai su enga. O le awhataitai lau whainga ruenga se kula ti fa le mai New South Wales me po e ata e la e ina i le tino mo le se fururua masina o no se tau mawhainga ina ia wha le leia le tūlanga tau le saonga le mū. O ia whataitai inga ua whaia i le mai o le telo le maumata upu ua whatau wa inai le wha o lima o nisi le au whainga ruenga fa le mai ma ai titi mai pe iwa fa le mai o le awhataitai ia me po e ata. O ata ma wha maoninga e maua mai me po e ata nei, e ma whaifoi na wha o ngai le wha msinonga i ma ta upe a awhia i le au whainga ruenga. Le a whaatino fo i le iloilonga o le whaata inga pe a mai a, ma o wha iloa le sui o le union tangata whainga ruenga le sui fua malaloina, Gerard Hayes, o se urua i la asanga ta ua le nei le whaata waina o la matianga e whea ngai ma le au whainga ruenga yaso taitasi i le whaatino ina o lato tiute. O wha manino mai ala whala tupele nap, ele o se ospa inga upeng ta whailangi po le cyber attack na mafuai no wha le tonu na lato o unanga le amtang meo le vaiaso le na afia i le wha o ngaino le interneti ma telefoni fe a veai ia po le mobile and internet banking. Fa mele 7 News wa mai a fo i le wha le tonu le mobile banking ma le internet ma ua wha iloa ni mafua anga tau teknolosi e mafuai. Fa maluai ma le faltupe ia na pa anga ono le whaale tonu e maiseo masalonga o nisi ina ne ia afia i se cyber attack ma lama te ai wha maumonga o tangata. O le fautuanga lava o le mātala ma ia whaipea ma siaki wha maumonga ia wha mautinoa o lo o saunga le mū. O lo olipati o le tau mawhai o se tasi loli tele e overtake pe tipi le isi loli nei lumatu na mafuai o na lavea ma ta vale ane ai i se aria i ta whaala. O le whaalawlawe le M1 lata i Karua, na matua poloka i le ala tele i le whaetūlawa lea lata i Newcastle. O le waweao na le ilapo o le tau le te o le tolu, na tupai le whaalawlawe e ta ua le 7 News, e le ia awhia le aveloli e 5 su tolu tausanga, ma lo o whaawau nei le su enga. O whautuaina le au whaita avale i alofia le whaetu ma toe whaamanatu, le whaetete i lungo le awala, ma le usta ia o tūla fono. Ma le tala muli, o lo osu enei leo le avata avale o se avale na tofu i te tonu o le fale o se ainga i melepone, ma afu ai se afi na sa sawane whaaleanga i nai le fale o si ainga. Pai mai o se tamama si o na afafine 5 tausanga, sa iei te tonu o le fale le teminea ma e manu a miti. O le whaitua Greenvale e iei le fale pe o na liputia, ai o le taavale na nga isa o lava i le fale taavale si ainga lea po le lata le whai le waweawa na le la, ai sola e se ai ma le ave taavale. Na wawe ngā ioi le tinei mū le tape ino le afi, ia ma ave sea mai fwoi matangata mai fale la ratane, o na e whaisi malosi o le afi na sasawane. Whai mai le tinei mū, o matua whaaleanga ina umale fale si ainga, au lo o whaawau nei le sa iringo le ave taavale, masu e suenga i le nei mata upu. O yeili poti o ta uai o lea ua mōlia, e leo le ali i peita i le whaamaunia mo le teminei. Ala lapta inga leo pe o na whaamanatu pea, ina ia mātala fo i tūlanga tau le puipuinga, ia e meise le usta ia o tūla fono. Telefoi nisi whaalawelawe pe o na anginga i sini Australia nei, ia o lo o whaanga solo fo i eisu e suenga leo, ia ma le fautuanga lava i tangata ia mātala e meise lava i lungo le ala tele, o no lo o whai fo i si whaale tonu le tau, matimunga, e ono lama tia i le soifua. Tala i Radio Samoa mo le nei fo i aso, manuia ngā ruenga o whenga iai soifua.